Pamirsa kanan kasus COVID-19 nasional ring tanggal 19 Januari war sekali tali-kali likur, saya nincap. Wilanganipun ngelangkungin penincapan ring rahina sedurung yani, kantos siu nanggung 316 sekali diri. Pasien kena mawawah nanging nenten ngelangkungin kasus anyar. Pawawahan ipun wantah kantos 500-an diri. Indik kewentenan pasien padam sangkaning COVID-19 kauningin mesai ring rahina sedurung nyane. Anut ring data Kementerian Kesehatan nyinayang panincapan kasus COVID-19 kantos siu nanggu 700 setiman diri. Dados nyane kumulatif ipun langkungan petang yuta diri. Pasien sane kauningin kena inucap wenten 504 diri. Dados nyane kumulatif ipun wenten siadasen 6,4%. Raris pasien padam wenten sia diri. Dados nyane kumulatif pasien padam wenten langkungan 100 tali diri. Dawek pandemi ngelimbah kering bulan Maret warse kali-tali kalidasani lintang. Wilangan pasien COVID-19 sane kantun kerawat kantos dasa tali nanggu 700 sia dasa 6 diri. Utawi 0,3% miwah sanes suspek wenten langkungan 5 tali diri. Diadewi Bali Pos Nguningayang.